Kecha o'zi bir jomoqchi sayosatchi aytib o'tadi. Uşul yerde deydi, uşul çölkönde bir han yaşagan ekan, anın 5 balası oluptur deydi. Birösünün adı Callavat, Turkavat, Begavat, Kampravat dep kayakta jomoqtorda aytib o'tadi. Ben birinci de tuktum şunu bardı. Arkim özünü oynayken söyleyip durmaydı. Anday olmuş gerek. Alemi Manas'tı. Hiç kim hiç çaka burmalay albaydı. Manas'ta hiç kim özünü tanıdık kılıp burul albaydı. Callavat'ta da kançacalı talaşıp yürüştü. Talaştırmayız. Manas bir gane Kırgızga tağındı. Manas bol Kırgızdın aybatı. Manas bilen biz Kırgız bolğanbız, Kırgız bilen Manas bolup ösöbüz Kuda kalasın. Bundan arı mamleketimizde 3 şahar bolup, Bişkek şaharı, Oş şaharı jana Manas şaharı bu respublikalık manidegi şahar bolup atalar. Tuра Жалал-Абад шаарын эмне үчүн Манас шаарын алмаштырып койдуңар? Эмне үчүн? Жалал-Абад шаары эле жакшы эле го, жакшы эле аталат эле го, аты эле сонун эле го дегендер арабыздан чыгып аткандар бар. Бул боюнча айтып кетерлим, туура айтасыздар. Мен деле Жалал-Абад шаарын жакшы көрөмүн. Жалал-Абад деген ат мен туулгандан бери биздин оюбузга, акылыбызга сиңип калган ат. Баарыбыз эле Жалал-Абадтыкпыз деп, Жалал-Абад шаарынан боламын деп, ушинтип сыймыктанып жүрдүк, туурабы? Бирок, урматтуу туугандар, биз мунун баарыны мамлекетибиздин эртеңки стратегиялык келечегине багыт алып атыбызды өзгөртүп атабыз. Жалал-Абад шаары жаманаттыгынан эмес, Жалал-Абад шаары мындай жаман угулатырганан эмес, биз эртең mamleketibizin gelecek üçün, mına azırkı yaşlarımızdan, ertenki mamleketimiz saktap, korkup, analar ulantıp bile durgan baldarımızdan gelecek üçün Manas şaharı deb özgörtüp atабыз. Menin dele kaysı bir dengelde, mına açık aytayın, özüm mınдай bir eme olup otam, tolkundanıp otam. Bирок ошол эле mezgilde gelecek üçün, mamleketin gelecek üçün, şaharımızın gelecek üçün, mamleketimizin bütünlüğü üçün biz uşul kadamga bardık. Demek Manas şaharı buyursa mından arı bu Жалал-Абад degende jana aytып ötkönдөй Manas bul har bir Kırgızdın bir ele Жалал-Абадтыктардын emez, bir ele uşul Жалал-Абадтын tegereginde yaşagandardın emez, бүткүл Kırgızdardın, dünya Kırgızdardın esinde, akılında, жүрөгүндө Manas degen söz var. Men Kırgızmın degenin her birinin жүрөгүндө Manas degen söz var. Manas bol bizdin ötkön tarihimiz, ulu tarihimiz, Kırgız elinin ulu tarihi, bugünkü günümüz, jana ertenki geleceğimiz. Manas bol bizdin Kırgızımыздın aybatı. Bunu tuğra düşünmөгөндөр başkaca söylep atar. Aytıp koyayım. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Kevirler janagı ne dep koyat, naivnostan aytıp atышат. Kevirler düşünböy aytıp atышат. Bирок men sizlerge aytıp koyayım. Urmattуу tuğanдар, Manas degen atты biz tatыктуу alып жүрүшүбүz керек. Demek mынан ары biz keçe günü men azыр бүгүn эле mugallimder менен жолукканда ayттым эле. Жалал-Абад шаарынын тарыхын көптөгөн мындай тарыхчылардан сурадык. Tarihçiler menен bağırlaştık, süйлöштük. Tarihini aytıp belgileyçi Жалал-Абад. Emne üçün Жалал-Абад dep atalып kalgan? Degende her türlü versiyalar var. Biri aytat, bul baya musulman kitaplardan alıngan attardın negizinden dep kalat. Biri aytat, Ferganadan kelgen bir kişinin at eken dep kalışat. Dagın keçe olsa bir jomoqçu sayosatçı aytıp atat. Uşul jerde deyt, uşul çölkönde bir han yaşagan eken, anın 5 balası oluptur deyt. Birösünün adı Callavat, Turkavat, Begavat, Kampravat dep kayakta jomoqtorda aytıp atat. Ben birinci de tuktum şunu bardı.
Har kim özünün oyuna kiregen süyleyip durmayı. Anday bolboş gerek. Oşonduktan alemi Manas'tı. Hiç kim hiç jaka burmalay albay. Manas'ты hiç kim özüne taandık kılıp burula albay. Жаллаватты da kança yol talaşıp жүрüştü. Talaştırbayбыз. Manas bir gana Kırgızga taandı. Oşonduktan Manas деген atты ушул жерге мына сайдык bizler. Kuda kalasın. Bundan arı hurmatlı tuğanдар, Manas şaharımız önügü ösüş gerek. Manas şaharının altına tatıktуу oluşumuz gerek. Janagıday düşünböy, ança-mınçalardın sözüne kirip ketip, arka berkilerin sözüne kirip ketip süylөгөндөр ойлон kulağın. Kırgız'ın tarihini ойлон kulağın. Kırgız'ın geleceğini ойлон kulağın. Kuyup durgan, janıp durgan күндөрүбүздү ойлон kulağın. Oşonda biz barımız akılımıza kaytıp geleriz. Akılımıza kaytışımız gerek. Эми мындан ары Кудай буйрса, Жаллават шаарынга татыктуу болуу жагын айтайын. Бул, то есть Манас шаарын. Көрдүңөр мен Манас менен Жаллаватты аралаштырып эле айтып атам. Себеби бул дилимде ушу Жаллават деп калган. Манас шаарына, Манас атына биз татыктуу болушубуз керек. Дагы бир айтып атышат, мына Манас бул таласа коюлуш керек эле. Manas talastardıq deyil. Андай emez tuğanda. Manas talastardıq da emez. Manas Kırgızdıkı. Bütünдөй müldö Kırgız yurtunuku. Tak. Müldö Kırgız yurtunuku Manas. Manas talastıkı dağın. Manas narındıkı. Manas çüydükü. Manas köldükü. Manas Oş Batkendiki. Jana Manas şahardıkı. Жаллаваттыкы. Oşonduktan Manas müldö Kırgız dep turup mынан atıp geçişimiz gerek. Эми Манас шаарына татыктуу болойлу. Манас шаарынын атыны бийик кармайлы. Ушу Манас шаарынан жакшынакай элибизге, журтубузга кызмат кылган, элдин журттун туусун бийик көтөргөн, башка элдердин алдында башын бийик көтөргөн уул кыз жигиттерибиз өсүп чыксын. Мына ушул жерде Манас шаары азыр Жаллават шаары ушуга чейин облустук деңгээлдеги шаар болуп кетти. Муну жакшы билесиздер. Эми Манас шаары Кудай кааласа жакын ортодо республикалык деңгээлдеги шаарга чыгат. Мындан ары мамлекетибизде 3 шаар болот. Бишкек шаары, Ош шаары жана Манас шаары бул республикалык Манидеги, республикалык Манидеги шаар болуп аталат. Мына көрдүңөрбү? Эми биз Кудай буйрса биздин шаарыбызга бир эле жаллаваттыктар эмес, Кыргызстаныбыздын бардык 4 бурчунан келген адамдар келип жашап, ушул жерде өнүп өсүп, шаарыбыз гүлдөп, шаарыбыздын жанагы саны өсүп, мына өзүңүз деле көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө эң көп акыркы маалдарда саны өскөн шаар бул Жаллават шаары болуп атат. Adamların sаны өскөн. Себеби адамдар көрүп атат. Бул жерде инфраструктура жакшырып атат. Адамдарга ыңгайлуу жашоо тиричиликтин түзүлүп атат. Мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Иш орундары камсыз болуп атат. Ошондой маселелер чечиле баштады. Мындан ары алар дагы бир нече эсе көбүрөөк чечилет. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен сиздерди дагы бир жолу ушу Манас шаары менен биздин мамлекетибиздин ушул биз сыймыктанышыбыз керек. Kırgızstan, uşunçalık çoğun Kırgızstanbız. 7 oblusubuz var. Kırgız elimiz var, Kırgız yurtubuz var. Oşonun arasında Manas degen at bizdin şaharga kelip kondu. Kotuktayın barınızdan. Ошол аркамда турган эжекебизге жардам керек экен, колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri bütün pakşa olup, kurt jegендей oldu, çok jegендей oldu, pakşa oluyor de. 2022-23 вообще болбой kaldım da. Aksap bas, ondan keyin 2024 törөгөндөн кийин төрөйлектеле баспай калдым да вообще. Нарона, берона, кыскасы балам деп
Apresiya yolunda jarıp klinik alıp geldim de. Ondan apresiya oldum 24 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oladı da. Neni қалайсың ушун? Yemişim, alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Бар жакшы. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Аллахым ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Hayal kişi olsun. Geleceğim.